Hello, so pite ho na bonun thusim tha ngai dingin kan lim kidwe. Dunia hi vanuya mi hau sapen Elon Musk chungchang thu neu khan na sei diwe hi. 1984 kumchun sapang dang ho chu video games akichep vanum ta om layun kumsom lani a upa sapang khat chun coding anabolin ama ading mong video game sim do ding anago in hi. Hichi chapang pa hi miching ta hin chapang dang jo si sangin alam dangin achom be in hi. Hizi chun ama hin loi zong anei pun chapang dang hon a eng anadai ziu in hi zong le ama wang analung hladai di pun hi a hi le hichi chapang pa chu tu hin rocket ho a hi in electric car a hi in AI tools ho a hi in thil tampi asim do in vanoya mi hau penin apang tan hichi chapang pa chu koimadang a hi po in abula a hin seu Elon Musk chu hi Elon Musk hi South Africa gama Pretoria Hopia 1971 kum in anapingin apa chu mechanical engineer a hi in anu chu model le ni le cha lama mi hil tu khat a hi in hi Elon Musk hi aneu lai in ama hi na hin boina anane in abang kum le athip wal je a aham ji lo ji chun apau thei lo danin anagel ji un hichilai chun akom avela ipithil su hamti imacha a he phapun ama se chu munchombia umbangin kun ipi a sei ham ti jong azapun kun ipi a bol ham ti jong a he phaji pun hi anu le pa chile doctor ho chun a khoza analam hi boina hinti atiwin a hinla khunungin ama hi ima boina nei hiloin a hlu hi computer nasata ta ho banga ho anaki chim le zo a hizia chu midang thil bol le thil sei ho zo si chu imacha an het pha zilo hitia chu alunggel ama hi idea za chum hoita ta anagel ji zo hi ti a hin he do ta ven hi a hlo a hi science lab tabang lewa ho anachi zodan a hi Elon Musk hin phat ong ani ho achun nidan ka tampi pi hi lekha encyclopedia le science fiction ti ho hi anasimji in ichi lekha bu ho chun achi na chu ha ta en akitho pi in china api be jing in hi nila khan hi aso pi ho to polama akichip naw hin aso pi ho khat chun muthim akicha dan chu asei na hi le Elon Musk chun muthim hi wa lo na bo a hi kicha de hi poiti in anadon bunin hi ama hin mi adon but ting le logical deuta le adi chet khu asai ji chun akom avela chapang dang ho hin aniki wa pinom ji lo hi izi chun a school wa jong ha ta in ama chu achum bolun asugim ji bin hi nikhat jong chu school chapang izan ham chun anavo un kalbi a anason tha un hia chun ha ta in akisu kha in hospital anahlut leun hi hichi thil so chu Elon Musk in kitil khona le tha na in ala che in lo sap na chu anaki jo sa pon hi Elon Musk chu kumgit a thin chan chun a in sungu chu ki pa ta in anacheng khomun hi hicha ki mulim la jong hi chu chi phat la ya alim ki la khat hi in a hi le hi chu zo kum khat jong thling nai lo in imazo si ahong ki khel jing tan anu le pa ahong ki khian tan Elon Musk wang chu apa ta ding in aki gel hatan hi kumsom ahong thin chun mol khat a achi na hona kun hin ama sapen ding in computer anamu in hichi chu adei ma ji chun apa koma acho pi din ha ta in anangi in hi hiti chun apan jong hichi chu anacho pi in chuchia computer chun 5 KB memory bo ananeya ale khabu niaw chakhet basic programming ga ajin na theiding kha to zaw tha bo hi hichi workbook le khabu chu thlagup sunga zo theiding ahilo le zil theidinga ki sim a hi in izong le Elon Musk chun ale son jo si cha bonin nithum sungin sun le zanin imulowin aboi pi in anazowin hi 1984 komin kum somlani ahong thin tautan Elon Musk chun hichi computer chu mangcha in video game khat a hin sim do in hichi chu amin blaster asa in hi hichi game chu space shooter game khat vei ki chep a mi khat bo ki chep na thei a hi in a ki chem ding pen chun a space hui kung chu amana alien ho hui kung ho chu akap si ji a hi khonungin hichi a game sim do blaster chu company ho komin $500 in anaki zu do in hichi chu a business masapen anahi na hi high school ahin sim lai chun Elon Musk hin chapang dang sanga abol theina le achi na chu ahin ki het tan America gam tilo in abol theina achi na ho chu ahina ding bang ta in mansa thei pun ti in jong anata sanin hi ahile Elon Musk chun Canada gamlam jong chiding anagongin aji chu Canada ahi Elon te hin Canadian mi in ko aneu ahi in Canada dandung juya chu Canada mi kha chun achate hodinga hi ama Canada mi ahi na chu api son the ahin hiti chun kum som la sagia chapang Elon Musk chu Canada gamin anachi ta na hi
Canada achun asopi ho to achengun na to thei atongun a hi 1989 kumin anu le asopi pa Kimball kitipa jongchu Canada in ahung ki chawlut hon tan hichelai chun Elon hin Queen University ading in admission anaki mutan chichizau kumni sungin USA gama University of Pennsylvania in transfer anahi in azozo na in anatupjing America gam anachon lut thei ta na hi 1995 kumin a college a hin chain Elon Musk le asopi pa Kimball chun amani among mong company sim do ding a hin tu hon ta na hi chuchilaya chu internet hi zapi adinga man thei dinga ha ta hung ki homjal a hi hizong le local business a hi lo le store hovel muna dinga hi mi ho chun a copy sunga newspaper le adang dang paper a ki sun le ki type do tho ho chu anaman na lai wa hi hichi paper directories ki ti hi agam sunga business detail jo si ki sun do hi in mun ho hol na ding in mi ho chun physical map amangun a hi lo le akom vela mi ho chu anaki do thuji na lai on hi hichi ho cha mu phat en Elon Musk chun idea khat hin nei tan hichi sum kol ve na lam thu chin he theina ding online a kun kichi ta a he do theina ding platform khat sim ding a hin tup tan hichi platform chun copy sunga sum kol ve na lam ho zo si kichi ta a amu sa so ke ding abe a ki khen kit a restaurant hotel mun doctor mun ti ho a ki home khen kit a mi ho chun online a kun bailam cha amu do thei diu hichi ho chun online map jong anei su ke iwa amun chu hoilam hi ham ti a hil thei dinga ki sim ding ati hi hiti chun Elon Musk le asopi pa Kimball chun apartment neu cha khat hi insanin alahonin hichi idea hon chu sim do te ding tin na hin tong pan hon tan hi hichi a startup hon chu Zip2 asa honin chun le janin Elon Musk chun coding lam aboi pi in asopi pa Kimball chu hiti chun kot tin chenga achi in dukan nei ho chu akimu pi jin a dukan chu athil sim hon Zip2 a chu lease ball a koilu ding in aga team ji na hi kum khat sungin hichi Zip2 team ho chu ahong khang to tulin a platform jong a hin sim hoi deu honin customer tampi in jong gang ta in a hin join pai ngal ta wen hi khonungin Zip2 akon chun company dang ading in jong software a hin sim pi panon hi hechi alot hin naw chu mi hon a hin mu do phanun a company ki to del na ding funding ading in $3 million anamu win chu in $50 million jong anamu be kinun hi 1999 kum chun internet lam chu ha ta in ahung khang to tan a hi le company lin ta ho chun company hung ki pan tha lo thing ta ho chu cho ding anangai tu ta win hitia ko na chu compact company te hen Zip2 chu $37 million a anaki cho do hi Elon chun 22 million company share ananei na lain hitia chu kum chapang cha somni le sagi be a hiya chu Elon Musk chu multi millionaire hung hi do hi Elon Musk chu hichisum amu a chu ki retire thei a hita in a hinla Zip2 a alol hin na chu ama dinga ato gun 1% jong achi pi do nai lo zo anahi in hi Zip2 company alol hin zowa college lai Nova Scotia Bank a internship a ato lai in Elon Musk in financial service lam hi akisu lo dan le aman gan mo dan chu a hin mudo tan hi ji chun banking industry lam hi sim hoiding a hin lungut kit ta na hi aji chu hichilaya banking service chu hat a anami mo a an hoi zo lo hi internet banking ki ti jong an nai pun credit card akon payment bolding ki ti jong chu phat lut le anano pha ma khara hi Elon Musk in atu pi pen cha hi le bank branch ho a gachi khel ngai lo hila online a kona payment hi henlang investment loan le saving account le adang imajo se bol thei ding ti hi hechi alung tup chu zui in 1999 kumin 12 million invest anabolin x.com chu lunch anabolin hi hechi hi digital banking kichi sel hin imajo se chu online a bol jing thei hiya account holding sum thot ding a hilo le bills pay bolding ti hozo si hicha kona si ki bol thei hi x.com chu vanoya online banking masapen hola injong anajawin hi a hile hichelai chun mi ho chun online shopping ti ho jing jong anata san lo a hin online banking ta sanding ti chu ha sama ma jing a hi hechi chun Elon Musk ading in customer muding chu ha sa the jing in hizong le alung thadi pun scheme hoita khat a hin pu do in hi hecha online banking hin join jo si chu athonin $20 anapi in hechi $20 chu customer ho in a dei a aman thei pai jing diwa hi chitokil hon ding chun mi kha chun midang khat ko ma hechi app chu aman dinga refer abol do le
mi khat aman sa ai lo le mi khat azaw sa aman chu $10 apikin in hi hicha thilgun cha lo thing ma zengin thani ka in Elon Musk chun x.com user mi lakni tabang ahin mu pai tan hi hichi phat lai ta ma chun entrepreneur khangdong cha khat Peter Thiel kitipa chun online digital bank ma khat PayPal kiti chu ahin sim do tan hi hichi PayPal le x.com company te ni hin customer hall na le marketing bol na in sum akrora sim hi achai hona koichun abol hoi zo amti anaki te jing hon hi ahin la 2000 kumbul lam chun hitia hi alanga kido to a akitet pe hon le a company chu ani ni a hung kisu mo theiding hi ti chu ahin head on tan hiji chun Mars thla chun hichi company te ni chu a hung ki gom khom hon tan a hi ahile hichi company te ni chu ahung ki gop khom zo hon chun Elon Musk le PayPal nei pa ki ka a kinuk to lo na niaw ahung ping do kitan Elon chun company chu x.com sa ding atin ahin la langkhat a boot hole anatong hon PayPal hi sa ding anom kinun chichung chonin Elon Musk vai hom dan chu niaw khat anaboi je khat chu ahile anatong ho chu ama banga chingding danin anagel jin to ding a hapta lu ding ho bang jong chu nidan ka izan ham ka a chai di bin ana solji na hi a hi le hi chi phat live vela chun Elon Musk hi adong manu Justin to ahong ki cheng kitan 2000 kum September tha chun Australia gama honeymoon mangin anachi honin hi hi chi chance chu akila un company a boot ho chu akho khomun Elon Musk chu company CEO ahina akonin aka thaun Peter Thiel jo chu anapan sa tawin hi a company chu Elon Musk in ahin mu do tabang hizong le ama sim do sa company CEO ahina akonin ama zo anano do nalayon hi hizong le Elon wang chun ima le thu na zong anei pun kiphin na zong anei pun a company board member mai le a company major shareholder in au mai tan hi 2002 kumin PayPal chu eBay 1.5 billion dollar in anaki chaon Elon Musk chu a company share tam nei pen a hi ji chun $180 million anamu in hi Elon Musk chu Silicon Valley sunga ding in entrepreneur lo thing pen hung hitan a hi le ichilai ta chun Elon Musk hin kho hin deum lo ta thil hung so kitan hi dammo na je in achapa ngai ta thani le ake bep chun atun so ra ding in anadal hakitan hechi thil so hin Elon Musk hin kho ha ta in atong khai na hi achapa pul do na in hapta thum zen in ahung ki lepun in akilea in sung home giwa om di chu anamu ngam lo hi Elon Musk hi ama aneu laya jong chu chapang dang hon ayang bol wa asu gen thei ting le lekha bu sim a hi lo le programming ho abol ji a ama le ama anaki thlem ji a hin ichita bang chun achapa thia jong chun apul do a hai mil na ding ti in na to lang ha ta in anaboi pi na hi ichi zo 2001 kum chun ama jong kumsom thum athing tan hia jong chun mi ho het theiding thillin ta bol do be atup jing na lai in tu chungpa ai wang startup mai hitaloading ki khial na mong khat bol do agut ai tai heti chun space technology lama invest bolding lung ahin ngai tu tan kum chapang cha a hia ko na Elon Musk hi ban tham zol lam le rocket ti holama hi analung lut ahin ilai ho azong chun mini rocket ho ana simjin lunch ana bol ji na hi heti chun space sector lamin ahung lut pantan ni khat chu alung thimin do na khat ahung kilangin i atile mi himte hen Mars planet hu aga khul kha nai lo hin tem ti hi heti chun NASA te website ho achek in hi le NASA ten Mars a china ding plan imacha agung nai poviti cha hin mudo kitan hechi zo a ama to gun cha hi le Mars planet hi khulna ganai ding ti hi a hi pai ngal ta na hi a hi le Elon Musk chun banuya rocket scientist team pen ho akimu pi in am ho kun chun zilna a hin nein alekha ho jong sim to a comment hiti chun ki ham bolin Amazon rocket science lama expert khat hong hi do in hi Elon Musk chun Life to Mars Foundation chu ahin phudo tan Mars Oasis project chu ahin pan ngalin hi hicha amahon atu pi pe na chu hi le greenhouse gas ho akona Mars a hi ahing thei khat be sim do aga tu do ding ti hi cha kona atu mu chu hi le wanoi pumpi mi ho hi Mars a jong hin na thei au me ti mu sa ding agu de hi aman atu kit khat chu hi le Mars planet chu camera le rocket ho mangcha mi ho mu sa ding wanoi pumpi mi ho anga min phat ki muding agod hi heti chun Russia te koma intercontinental ballistic missile choding to gun ahin nein aerospace lama thipna nei mi izat ham to Russia gama dingin anakal sung do tawin hi
ahin la Russia te to aga ke ho na chu lunggel bangin ana chi zo pun aji chu Russia te chun Elon Musk chu akum chapan wal je a chu hata a anagel thopi lo hi Elon Musk chun Russia a $20 million a missile thum chodinga hongki gung ahin la Russia in missile khat mai mea $21 million in anaju humun hiji chun Elon le aloi ho chun Russia te koma missile choding hi akan na umpun te anati vin hi hiti chun ima chalowin in lam ahongkile taven ahongkile wa huikung sunga lungthide a atolayo chun Elon Musk chu a laptop achun na atongin thibbe en aumin chomkhat zoin aloi ho ko ma chun rocket chu e ho ma man ekisim dio hi jinge ati na hi hiti chu rocket sim na dinga alut ding imazo si chu a laptop as ana khot tu su ke hi tai hicha aman a khot do khat cha hi le rocket sim na dinga aman cha athema ki cho ho chu athing chela jong rocket ki sim zo sa aman la a 2 to 3% hambo a hi dan jong ana khol do in hi space industry aboi na hi koiman Mars aga kholo na aji lin pen khat a hina bana mihim te hin manbai cha a cho theiding rocket anei lo jiu a hi pen e ti chu Elon Musk in jong a hema ma in hi ji a chu space industry lam hi sim hoi beading atup di se hi 2000 kum June thla achun Elon Musk in 75,000 square feet alin warehouse khat a choin hichi chu rocket factory in a hin khial da in organization chum Boeing le NASA kun rocket scientist thim pen ho athala in rocket ana sim panun na hi hichi a amahon atup khat chu hi le space history adinga rocket a hat pen le akiman pen sim do company hi ding ti chu atup mo hi hichi atup mulol hin na ding chun Elon hin thiltha sim do dan strategy za chum amang cha in company dang hon rocket design sim hole asada ho achun chuma akoi lion SpaceX ten bang abonovin thakhanin na ana to hom sai ne hi hichin a phat o a safe kyu se helowa abol khil ho jong asu hlom chu ma hi SpaceX te hin vertical integration kiti hi a hin pudaon hichu rocket kisim na kimang mun chuma ki cho ho light engine fuel tank le battery backup ti ho vel ho zo si jong chu ama ho ma man amuna cha sim do den uti na hi aji chu mun chuma kon supply hin bol ho chu anga nu keu se helowa amanu jong tam ki hi company dang hon rocket sim na dinga part aman ho chu SpaceX 10 aman ho sangin aman ale ni le thumin atam zo en hi jong le ichi ho khel chu man lowa jong man bai cha sim the a hi tho dan chu Elon Musk in chin ta in hedo kit ta na hi heti hi ji chun Elon Musk in ama ho rocket ma sapen chu Falcon 1 ki sa ading a hi ti in ana phung do en heti phat laya chu company dang ho chun banlai zola satellite soldo na dinga hi $70 million anala ajiwa hi in hinla Elon Musk in wang heti same payload a chu $7 million bo lut a kabol do ding a hi anati in hi SpaceX te target cha hile Falcon 1 chu kum khat ka alan bol do te ding ti a hin hi jong le imazo se kitup sela hin gun tu bu chu kumli sung ong lu ni na hi azona in 2006 kumin ananga nga oni khu chu ong hlung tan fit som sa gi asang silver color a kisim Falcon 1 chu lunch ding in gun tu ba hitan countdown ahong che su in akichai in rocket chu akipa do tan SpaceX team ho jong akipa thanom theile jeng na hi hinla awang sinum ta in alen do akon second som ni langa zo vela hin athau apot na loading khana ahong po je in a engine kom vela chun mei ahong ka do in Falcon 1 chu tola kon a control thei ta povin ana hi su ta na hi Elon Musk le atim ho chun akine piule atu bu khat apu ke a main aka chu amo vet no ti lo bol thei anei ta po na hi izong le lunglin akipi un abana ding in ki gut na anei pai ngal ke jeng taw na hi hechi zo kum khat thlin chanin Falcon 1 ani ve na ding lunch abol new chu ahung thlung ki tan hechi pa hen wang a rocket len do akunin minute thum achi tan imazo si boina umloin achi jing na lai na hi rocket abongbonga aki hian ji pen ho masapen na chu ima boina aumpun a hinla abana ani na aki hian na ding akhun engine chu aki shut down tan hiji chun Falcon 1 rocket chu vanlai zolin akimo peile jing tan ana hisu kitta na hi Elon Musk chu alunggimin apuna the jingi hizongle lothin na kom cha a a hetai ti chu he in hiji chun abana ding in ki gu na anei pai kit ngale na hi 2008 August ha chun athum be na ding in Falcon 1 chu analans kit taven hichi jong chu lunggel bangin analo thengjo kit po na hi hichi athum na pa pum achun Elon Musk hin rocket set na akunin
$100 million vel asumang ta na hi SpaceX station rocket khat bo launch na ding sum anei tawin aban a atm chu alo sakit nge ya ahile akum khwa ki chai jing theiding din munin aum tawin hi SpaceX chu alo sop na ho ji chun ha ta in again thein alang khat kida Elon Musk company mama Tesla jong chu akhemang paiding kun chan aum kit ta na hi Elon Musk hi space industry analut para chu automobile industry lama jong analut ha a hi in ichilaya gari atam zo chu thawal hai garing yan a hi in chubana thawjong ani nia hi su a athom che keu se helawa akom bel khui jong ha ta su nen ji chun honung le koigam hi jong le agam government in hi chi thawal hai gari ho hi a hin su mang nom diu solar al hai gari ho zo a hin de sa diu a hi ti anamu a hi ichilai chen company thomcha bo hin electric car ho hi an sim do na layon ga he theidinga General Motor EV1 ti ho vel chu a hin inla hi chu a ha lo to aman tam to lam sau ta a thai bu lo na ho ji chun analo thing zo ta thei po na hi hi cha kon chun automobile company ho hin electric car ki ti hi ananung boi pi nom po vin ananung sun ta ve na hi electric car ho alo thin theina dinga hi thawa thai ho sanga a ha zo a hoi zo angai na thil tam pi au min a speed lam hi hen lang a range lam hi hen a price hi hen adang a value mong hi jong le ha ta a hoi zo angai na hi hi chun hi chi tabang chet chun Elon Musk hin vision nei pumin electric car lam in na a hen tong panin hi chi a startup chu Tesla Motor anakiti na hi Tesla hi engineer mini Martin le Mark hin a hin pat do hon a hi in amani lungtuk chu electric sports car hatta Roadster kiti chu sim do ding ati hon a hi traditional electric car ho chun lead acid battery amano a hin Tesla 10 a khul chil nawa kon amu do chu a hi le Roadster gari chu kinta a charging full ding ideya lam sauta thai thei ding itile phone le laptop ho a kimang lithium ion battery ho ko man angai dan ahin khol do na hi hicha ato gun cha hi le hichi Roadster car pen chu second li ka sunga hi kilometer 0 akona 100 per hour a thai bu dinga sim ding ti hi amiala ma ve ding hi hen a feature lam hi jong le ha ta mi ngai sang thei dinga sim atu mu hi hichi vision chu amu ji uchun Elon Musk hin 2004 kum chun Tesla ahin $6.5 million invest anabolin a company lead investor in anapangin hi a vision chu hoi le jongle ata to do ding ki ti chu bailam cha anahi pu in hi chubana chichilaya chu lithium ion battery technology chu atha hin alai ji chun modify bola car a man theidinga hin sin do ding ki ti chu thil ha sama ma jing anhi in hi chukit le Tesla in a hi sabdana chu hichi Roadster chu khata $65,000 ho be a zu thei hidinga anhi sab do kin hi a hi le 2007 kuma chu hichi a car chu khat mai sim do na dinga hi $1 million vel a hin phazawin hi chuti hi le chi Tesla business model chu 1880 jong le lo thing lo hel ding ti na hi chutia athil dan agan na thei pena su tu pangai na ho a he ji uchun Elon Musk amata Tesla CEO in ahong pangtan hinla thil imama a hin bol pat masangin 2008 global financial crisis ahong thong paitan a hi le hichi chun automobile industry lam ha ta in a hin su khata na hi SpaceX ti ta lawin Elon Musk in anei ago adang si chu Tesla company a invest abol chai hitan investor dang ho chun Tesla asum invest bol bedding chu ananum tapovin hiji chun Tesla company chu bankrupt ding kon cha in aum ta na hi alangkhat kinin Elon Musk chu SpaceX song thumbei jen alo sap nungin akhil hakun cha a hitan alangkhat kit a Tesla motor jong chutima chu bankrupt ding kon cha kida hi hichi din mun lai ta chu koi entrepreneur hi jong le mi koma fundraise bolen tin company khat pen be a save good te ding a hi a hin la Elon Musk wang hi mi to abang pun a chom be in aman anei McLaren car chu azu in anei ago dang zu thei aban zu chain hichi sumjo se chu a Tesla company in invest anabolin ni kho phwe pi hi phat anei be a hin zo na ding in anabolin hi ito kilhon chun SpaceX lama Falcon 1 ali ve channa attempt ding ni chu ahung hlung tan 2008 December in Falcon 1 ali ve channa chu a hin lan diu a hitan tu chung wang hi hichi rocket niaw cha a chu SpaceX khonung ding le Elon Musk khonung ding ki san king ama hitan
countdown ahong gichain rocket chu ahong lengdo pantan ahile ama sapena aki hian na chu alo hlengin ani na chanjong alo hlengna lain athum chan azong alo hleng pe na lain hi inla koiman akipa pi ngamnai pun aji chu thumbei lam analo samsa hi ta jiwa hi chomkhat zawin control room sung chu kipa o aki thong tan a rocket chu lo thleng mong mong a hi tai ti chu a computer screen awa chun ahong ki mu thei ta na hi Falcon 1 chu lay seed orbit alhong tan SpaceX chu Vanuya private company satellite van thamzola soldo masapen ahong hitawe na hi hechi alo thenjo u hapta khat vel zo in SpaceX te chu NASA ten kipa pinan 1.6 billion contract unassign pion hechi contract noya chu SpaceX chun International Space Station a cargo deliver agabol pi ding oti hi hechi contract ji chun SpaceX chu Vanuya private space company lo thing pen ahong hitan izong le alang khat a Tesla chu alo thing zo nai pon ha ta in akito del na lai na hi izi chun Elon Musk ama ta aki panin investor ho chu aki mu pi in sum om le sim do jing theidinga ki koi a hi kyo hilo a mi asang aza in pre-order aki bolzo hi ta dan jong hoi ta en a sei pin to ama hon angai cha na chu car tampi ga sim do a customer ho koma deliver na ding sumpa bo chu poimo a hi tin a hil themin a hi iti chun Elon Musk in agun chuna ato ga chu amu in December tha Christmas lun kim nizanin emergency funding $40 million anamu in Tesla chu bankrupt ahina dinga konin anahu do kinin hi hichi asummu wa kon chun Tesla in gari roadster chu mass production ahin panon customer hokomin ahin ban deliver pan tawen hi hichi lol hin naw chun electric car jong gasoline car bang a ha thein sauta alhai thein avet lom the eti apat chenin hi ahile hilaya chun abui khana na kinin roadster car chu mini boto na sports car ahi ji chun aman jong atamin customer ho de dan jong kilaje ba ki si mahi Tesla chu khununga automobile company min thangle lo thing hi sa na dinga chu zalhanga min aman theidinga sim angai dan Elon Musk chun a he en hi ji chun 2012 komin Tesla in Model S launch ahin bolun hichi premium pen chu 4.2 second a kilometer 0 to 97 kilometer per hour a thai the ahin khatvei ki charging full a kho kilometer janga tabang a thai zoin a design mong mong jong chu ven hoi ta hi na hi hichi model a hoi chom na chu a car lim le gong jong a hi pon asunga computer le ama chama akitol theina pa chu hi amai lam dashboard chun touch screen len ta inchi som le sagi a len anein hichilaya ko na chu a car sunga emergency alai ho hi hen asung adap asat dan hi hen a navigation le entertainment ho azong ki mangkil a hi phone le laptop ho bangkun hichi screen sunga chun feature tha ai koinum le software update bola koi be thei a hi kinin hi a car ko jong chu khuda hon se se angai pun ama chamchama ki honga ki khale thei ki hi hichi ho jo si a hi Tesla Model S chu electric car a hoi mai mai a hi pun car ana sa ho sang sanga gam chenga hoi zo in apang phain hi hichi Model S chu ahong kilan zo in ahong min chi pai nga len hi ji chun car of the year award jong motor trend te akonin anaki sanon hi hichi zo chun Tesla in ama ho IPO bo se alan chu a hi pun 2013 kumin hat en ahong tung don chu zo chun Tesla in Model X Model 3 Model Y ti ho a hin lan peon 2007 kumin Tesla chu Vanuya car neidinga tu pen khanin ahong pangta na hi tu hin Tesla te hin ama among mong achama ki tol theiding car asim do diu nailam cha hetan alang khara SpaceX in jong Falcon 9 launch a boltan hichi chun Falcon 1 pu zat payload sanga azat som nga tamzo payload apu theiding hi 2015 in SpaceX te in aviala man thei kiding rocket launch a bolin masanga chu rocket ho hi khatve akilan se a atha ki sim jing ho chu asubein hichi hin space lam kholjin naman jong ha ta in asulhom chu min hi SpaceX mangcha in Elon Musk in satellite tampi jong asim do in launch ana bolin hichi ho chu Starlink asa in hi hichi ho hin vanoi pumpi mun tam ta a hi high speed internet service provide abol hi ahile tu hin SpaceX adinga rocket lin pen Starship kiti chu asim jing layo ahin hichi chun Mars planet ha mi him apu lu theidinga ki sim hi hichi chung chuna hin Elon Musk hin The Boring Company le Hyperloop kiti mihim te lamthla le bai che na ding to gon jong ane na hi
2015 kumin Neuralink kiti ahin lens in hichi computer chips mihim thlo sunga ki koya mihim thlo akona cho computer kisutu a ki homa theina ding ti a ki bola hi Elon Musk in athilin bol do ho anai lampena ga he thei cho hile 2023 a Twitter ana cho do cho hi in hiya kona cho social media space lama jong hunglut ki da hi hichito kilhon chun ama among mong AI company XAI kiti chu ahin pando kinin hi hichi a company ho zo si ji hin Elon Musk hi vannoya mi hau penin apangtan ama net worth mong hi 400 billion aphain hichi chu vannoya a hau pen ani channa Jeff Bezos neizat aleni lam apha di chatti na hi Elon Musk hi mi hau ta hi to hlonin ama thu hi kinil kibona atamin ama company a na tonghon gimta a na akito sa dan hole ha sa dan ho complain abol jingun Twitter hin cho zo zong chun Twitter na tong mi tampi hi khatve husanin an hai sai na hi hichi thu a tweet ana bol na hole ama thu a kinil na tweet ho hin stock price hat in asukhain $280 million vel America president election a campaign adinga donate ana bol zowa konin President Trump to ahong kinai di set kinin hichi hin sum achoi kyu se helawin political lama jong thanei na ichan ham achoi phai na hi izi hin mi abang chon hichi athanei na hi ahin man kil kha ding ham ti ki cha na sang ta aneyun I cho zo si chung chu na hin ama chung a hin thil ki chi ta khan wang aumin Elon Musk hi ngai sangin lang ve da jong le chon ama mong hi ka he khapoi ti ding koima ding in ta sanaum be pon hi aji chama hin khunung hin khoding anga athopun ama le ma ki pana a future ding anaki sim jinga hi dunia ding in Elon Musk sim se hi chan so hi da in nabonun stay safe and stay blessed